baby. Hey, subscribe to my YouTube channel, Boss Kaputura. Yes, one more time, ladies and gentlemen, nizere ko mumeze neza, mwebwe muhorana mu mahitamo yanyu gukurikira Boss Kaputura umunsi ku munsi. Misi Rwanda umwaka 2012 Aurore Kayibanda yagaragaje ibyishimo yatewe no gukorana ubukwe n'umugabo we, agaragaza ko ari intambwe ikomeye izatuma barambana iteka ryose. Ni mu birori rero by'agahebuzo byabereye muri leta zunze ubumwe za Amerika mu busitani bumeze neza cyane. Ubu bukwe rero kwari ugusezerana hagati y'aba bombi imbere y'Imana. Biteganyijwe yuko mu mpera z'uyu mwaka hari ubukwe karundura bwo gusaba no gukwa uyu munyarwandakazi. Misi w'ibihe byose w'abanyarwanda buzabera i Kigali mu Rwanda, aho rero abaturutse imihanda n'imihanda bazaba babukereye, bateye amakote, basize amakweto, bagiye gushyigikira uyu munyarwandakazi ukunzwe cyane bitewe n'indangagaciro yagiye agaragaza nyuma y'uko yabaye Miss Rwanda 2012. Kugeza uyu munsi nyine rubanda nyamwinshi ruba rukimufata nka Misi w'ibihe byose. Stay in touch, makuru yo arakisukiranya. Ladies and gentlemen, broadcasting live with more than just music. Boss Kaputura, stay in touch. Hey, baby. Hey, subscribe to my YouTube channel, Boss Kaputura. Yo, ladies and gentlemen, you are listening to your bombastic radio station. ladies and gentlemen, please make some noise.